So healing service every Wednesday morning. No mo yun. Najay healing school. Teaching najay ti about divine healing. Men, no mo yun tatindaran nyo. Tayo inlasin tayo ta. Kailangan ti teaching na rin. Amen. So nga may kayo ay dyan. Ang nga Sunday ti healing. Kasi no minsan masarot ta Sunday sa balit teaching. So nga may ara-arami dagiti schedules. Tapno amo tayo tayo pagdenggan. Hallelujah. So di na palpalabas na isuro ka na tayo about spiritual blessings. Ano minsan na ito spiritual blessings, isuti sa dutan ti tao ta material tinakakarga. Tandaanan nyo kanang ko'y bagbaga, no, dalo man talaga di Bible, ti blessing ti tao, spiritual tin muna. Idinagbasol, binaliktad ti sinful nature. Isu nga, ti kayat ni Satan, ket jay material blessing, ti intrisaduan ti tao. Tapno, mabaybayanda ni Apo Diyos. Awatan niyo. Isu nga, ijay Bible, hangka makapag-serve ti dua nga amo. You cannot serve God and money. Apay nga kasjay. Ta, ado ti agsaserve, wano ado ti control ti money or material things. Kailangan tayo di ay, pero never nga iso ti mang control ti biyag tayo. Because ti design ni Apo Diyos kada tayo, ni Apo Diyos laeng. Ti mang control, mangi manage, mangi guide, mang usar ti life tayo. Amen? So nga, tapnohan tayo mabaliktad. Mo yung dinaadadal ko ito tatana, ket interesado ak pa'y unay, iti spiritual blessing. Hanga di material, ta sumurot nga rod, sigon ti Bible. Sumurot iti material blessing no unaem ni Apo Diyos. Kaya tamat ti teaching ti Bible. Ngam napilit lata ti daduma nga tao nga kayat dalata dajay baliktad. So nga mas apteran dati material than God. So kailangan isimpayon ti puso yo. Unaen nyo ni Apo Diyos and everything. Put God first. Hallelujah. Kasi kastoy ulitak manan, tingkasan ti curse, wano poverty, ngayon may dito'y lubong, nagna iti spiritual. So nga spiritual, ti kailangan nga makita tayo. Hallelujah. Amen. Romans chapter 5. Tay pakitak lang din kastan ti tao nga natnag. No amuyo ti kastan ti tao nga natnag, amuyo ti kastanamot nga masolusyonan. Okay, Romans chapter 5. No dito ay makita tayo, di kanayo nga miwas basa, pero dito ay verse 12. Sige, basa. Okay. Kasunod ting kasana nga nakastruck ni patay.
gapo jay basol ni Adan. So, spiritual. Spiritual ti kasan jay basol nga nakastruck. Katin sarak ti basol, death. Patay ti spiritual, physical, ken jay eternal death. Talo ay. Spiritual death, so jay, panakaisina ti spirit tayo kaniya po Diyos. Physical, so jay panakatay ti bagi. Eternal death, so jay impierno. So jay tibunga na. Ngamhan lang jay tibunga na. Mapantayon, ijay, sumarsaron ng verses. Okay. Verse 13, ikaibasa tayo man. Gana jay last nga verse. Ipakitak lang, katingkasan ti tao nga natinag, spiritual, tinakat na gana. Sige, basa. Okay, adan ti basol sakbay ti linteg. Ngam hanpay nga ma-penalty, nga nga ada ti lo nga mang penalty. Ngam basolen dagijay. So, tuloy. Nevertheless, let rain from the time of Adam to the time of Moses. Given over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who is a pattern of the one to come. Okay, so makita yo, nga nagturayan ni patay. Manipod kini, adan gana kini, Moses. Okay, so gana data. Tuloy. For in the many died by the trespass of the one man, how much more the God's grace and the gift that came by the grace of the one man. Suruwada din in contrast. Dadi basol na naninyag na ni patay. So nagturay ni patay. Aming nga tao natay. Because of the sin of Adam. Day free gift mat ni Jesus, hindi tayo lang agbyag. So now, ijay yung makita nga tinakatnagan ti tao, ijay sin. Spiritual tinakatnagan ti tao. Ijay ngayon may dagiti malas, buisit, may ti demonyo, poverty, kenda dumabay. So, nagado. Sige, basahan tayon. Amin. Ilocano man, verse 16. Gana ti last verse. So makita tayo dyan, duwat di may bangbang-banggit ito, sagot ni Jesus, kundi basol ni Adan. So makita yo nga, in mighty judgment, kaputi basol ni Adan. So spiritual. So ang kailangan nyo, the free gift of Jesus. Nga radjay, ti spiritual blessing. So nga siya interesado ak ijay. Tayjay nga mai-restore, dajay, napukaw ni Adan. Or napukaw ko gapukin ni Adan. Verse 17. Di umawat lang di parabor, ha? Ti pagturayan ti light. Pagturayan ti blessing. Dadi ba, na Adan, nagturay ni patay. So nagturay ti demonyo. Nagturay ti sakit. Nagturay ti poverty. Nagturay ti riribok. Nagturay ti worldly. Or worldly life. Sinful nature. Ti katwasawan. So ijay, tinangrugyan ti malas. Iso nga ti maka-destroy lang ijay, jay
grace nga dakin ni Jesus. So nga dak interesado kay jay, blessing ko kini Jesus nga spiritual. Tay jayak nga, jay nga na i-restore. Jay blessing ko. Hallelujah. Tida duma nga ron, no, isursurom ti spiritual, nang interesado ta, ti kayat da kwarta. Nga mamuyo, uray buntunan na ka ni Apo Diyos, ti kwarta. Wama mo ti spiritual blessing mo, possible nga mapukaw niya. Kitaan nyo kadi, nga ti material things, nalaka mapukaw. Kitaan nyo ti ginginad, no? Kaspargan, balay lang di pagtaltal kam, anto nga karkararag. Ngam jay abra, nakaranakrakan, anya nang ibiman. Tinapanan da jay blessing da. You see? Ngam ti spiritual blessing, nga dakin ni Jesus, dajay ti matagdinayon. Forever. Kaya dajay ti mangguyod kada di physical blessing, material, ken financial. Nga, nagtultuloy kay di spiritual blessing, agtultuloy mo't dajay physical and material ken financial. Isu ti mang maintain nga kunak. Hallelujah! Kita nyo ka din ni Solomon. Nagbaknang ni Solomon. Pero di natay, napnapanan di kinabaknang na ngay. So, karkaro pa lang ti Israel nga nagsuker kini Apo Diyos, so winarawaran ti enemy. Pati jay temple na. So nga nagijay ti kailangan nyo makita. Tapnuhaan nga wasaken ti enemy, ti blessing nyo, kailangan nyo, ti blessing is spiritual. Sige, verse 18. Kitaan nyo ka din, may di pa nakadusa, gapu di basol, spiritual lihay. Okay, tuloy. Isu nga daday, panakapakawan, ken daday kinalintag, spiritual blessing diay. So, daday pukusan niyo, nga makita yung nga you are forgiven, you are righteous. Amo no righteous ka, amo may mangi-manage si Jakwartam. Daday na ibagak nga ron, hindi ko na niatsuan piman nga, no ni Apo Diyos ti kunam nga nang blessing ka, han mapausar ti uray may nga sintabo kini Satan. Amo igat-gatang ti moma. Uno gawid. Misad masaktan tayo jay, tayo makigimong no maibaga di. Pero agpay sumat, uray kanya ikastam ngagpanunot. Apay nga ni Apo Diyos nang blesskin ka. Kating kausaran ni jay pagayatan ni Satanas. So ano ni Apo Diyos nang blesskin ka, ano apan, oray sukatan tayo di ay, mama, ang kagumatang ti ikanyaw mo. Apa nga itid mo dyan anito, apa isunod ng ted? Di ba ni Apo Diyos? So, sarang para iti pa kay dayawan ni Apo Diyos. Kaya masaksaktan no may bagbaga daya, that's the truth. Nasakit ti truth. Pero diya ka nga mahilan. Diya may simpa di spirit mo. Diya may simpa ti biyag mo. Woo! Amen! O, sige, sukatan tayo. No, ni Apo Diyos nang blessing ka, ano mo igatang sigarilyo? Tapo puuram laeng. Apa nga puuram di blessing mo? Hala. So nga, may magbagadagid dyan. Amen. So, ano ma-rebuke tayo? Pagsayaatan tayo, acceptan tayo.
Okay. Kaya chubay sukatan? Ano pa yung sukat na diya eh? Sige, tapno. Ang kayong mapermian. Okay na. Sige, verse 19. Tuloy. Okay lang nyo nagbaling nga managbasol ti sang katauhan kapu di basol ni Adan. So, dadya spiritual. Okay, tuloy. Ni Jesus matiyay. So nga di blessing, di ba nagtulnog na para kada tayo ket righteousness. Amen. Sige, tuloy. O kita nyo tilinteg, umadot ti dakes, taadot masalungasing, ngam nga dakes tilinteg. Ngam habang umadado at ti basol, tadado ti iparit na. Okay, sige. Oh, ti parabor ti Diyos, kaya namot liyay. Nga, tapatan, morpay. So verse 21. Kasi managtulay ni basol, mapagulong ng ipatay. Kasama at managtulay ni parabor ni Diyos, mapagulong ng ipatay. Ang iturong ka na kayo, bibiyaan na nanayon, mapagulong ng Jesus Cristo. Yan, daita. So, ito nga nalawag nga tinakatnagan tayo spiritual. So, nga nakapasok dagijay, lulunod, demonyo, patay, kenda dumapay. So, nga kanya kaya nag-interesado ti spiritual blessing ko by grace in Christ. Kasi, no maisimpa da di spiritual blessing ko, agayos na dyan in my body. Tadadjay death nag-ayos si body. Hanlang espiritan. Pati bagin, raman na. Pati material. So nga rodmet, no masublik. Babayan ka ni Jesus nagijay, spiritual blessing ko, agayos mo't ije bagik. Ken even material. So nga muyo di verse nga Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, because may sa blessing tayo, kingdom. Kaasom na dyan, inyag ni Jesus, kingdom, and His righteousness, and all material blessings shall be added unto us. Isu nga interesado ak ijay kingdom, interesado ak ijay righteousness. Tayjay nga rumwar dagijay in promise ni Lord nga material ken physical, financial blessing. Okay, so mapanda yun day physical blessing. The physical blessing, sige, medyo take note kayo. The physical blessing may sa fruit of your body. The fruit of your body, karagijay adat ya anak da, or even nagiti awan pa, ino da asawa na, listen to this. Tandaan niyo ti blessing, ti law, blessing ti Israel, na i-transfer kada tayo. Mabaan kini Jesus. Amen? So, kita nyo di Deuteronomy chapter 28. Hallelujah. Amen. Dapat the fruit of your body. Amen. Sige, verse 4. In verse 11. 28, verse 4, and verse 11. Basa.
O, kita nyo, fruit of your womb. In the New King James, blessed shall be the fruit of your body. Amen. Fruit of your body, anak. So nga, kiklaim ko na dyan kada kita ubing me. Nabindisyonan na gito yung ubing. Because bunga ti bagimi. Siyay. Ano may bagang amalas, si bunga ti bagiyo. Naigigis na gito yung bunga ti bagino. Amen. So nga dati, kakasya ti panangkita dati anak na. Verse 11, there is so. And the Lord will grant you plenty of goods, and the fruit of your body, and the increase of your livestock, and the fruits of your ground, and the land which the Lord swore to your fathers to give you. So makita yung fruit of your body. Amen. So blessing the ubing. So ang kanang ko'y bagbagang arod. Ano dadag di kakasday dito yung church. Sparga din ng asawa, ang marigatan na magkaroon ti anak, i-claim nyo dagitoy. Di bagiyo, fruitful. No barrenness. Exodus. Hallelujah. Muyo na kita. Verses. Amen. Hallelujah. So, in the Exodus, chapter 23. Verse 26. Okay. No one shall suffer miscarriage or divide in the land. Including the number of days. Okay, so duwa ditan the blessing. Amen? No barrenness. So fruitful di bagi tayo. That's the blessing of our body. Ura in bagat ti doktor. Ni bagat na balabas niya. No agadal tayo gaminunay. Tida duma ma-offenda nga dagos. Handan nga subli. Handan nga ituloy. Kasi friend din bagak about science, amo yung even Paul, kinuriktar ni Paul diyay. Knowledge about science. Hang ko gamin matapik dahil nga daya lang. At the time, nagiti, tatao ni Apo Diyos sa Genesis, awan pa laang ti sensya. Pero tidug ti biyagda. Idin may high-tech ti teknolohiya, and then linmaing ti sensya in mababa ti biyag. Anya pa ng asisyo ijay. Sige man. O, sino pagtrasan nyo? God or sensya? Kitaan nyo ka rin. Adalin nyo nga nalaing. Tatada iti X-ray, ada ti ultrasound. Ha? Awan idi. Pero apay, 900 ti tawon da. Ado ti klasin ti agas tata. Pero 30 years old. Ti taon kat mapandan. Ada ba 30 years old at the time? Kamatmatay di Genesis. Awan. Timang ipapaababa ti biyag sin. Nawatan niyo? So nagsubli tayo lang kuma ti righteous and holy life. Kumatidog ti biyag tayo. Arabahaya rabase. Ngam no may bagbaga dagajay di na palang inanalyze. Awan ni Pastor Romy kontra ti sinsya. Haan di kay uray kanom amin nga agas nga mo. Nabibiyang ko ngay. Di uray pa agbalay kaya sa hospital ta
didikstruson da ka ni Carlati, makabulan kat praise the Lord. Pero ito'y bagbagak, ni Apo Diyos, mas higher than His creation. Mabalin mo tag diritso. Hallelujah. So nga siya kasang kaibaga kini Lord, Lord, diritso akman ka. Kahit kuman nga patunayan, tadyay inaramid ni Jesus. Kahit kuman, Lord, nga sika nga talaga the source of my life. No pa'y awan kami di Genesis, pero ada kami kini Jesus. I-reveal mo man kanya ka ito eh. Hallelujah. Sino ti kaduwak nga mayat? Adventure. Hallelujah. Tinaduman tumat kat na isanay di binaliktad ni Satanas nga biyag. Okay. Sige, tapnuhan nyo ako na makaagas ti abokado. Bulong ti abokado. Makaagas ti bulong ti guayabano. Bayabas. Kat na jay ti aramidan da nga agas. Nga no, minsan, di mixing na di jay. Nag-trust kay jay, kaduan adati negative side effect na. Nga no, diritso ka kini Apo Diyos, awan ti negative side effect na. Lagi jay ti adalan nyo. Ura ito pa'y kapi, makaagas. Kita nyo dyan kumakapi. May katpigirgar na. You see? Abay, pwede ko na makaagas si kapi, ha? Aday, naadikan. Yan, pakapiyom lang dito. Maagasan na yun. Pero nagdiritso ka kini Lord, mabalin. Amen. That's my point. So, nandiyan tikat kong experience kini Lord. Okay. So, tuloy. I will send my fear before you. I will cause confusion among all the people to whom you come, and will bring all your enemies into your hands. So, kailangan nyo, tumaray da Satanas. Enemy, idi iti enemy da tao. Pero da tayo ni Satanas. Amen. Ano yung blessing da kita? Ay naawatan nyo, dyan no barrenness. Fruitful, tibagi tayo pa'y. So nga, ikwayo ngamin diyay, i-claim you. Ura in bagada natabaan gamin di matris mo. Ura ikonada, sige sa balikin ni Lord. Tan ni Lord ka di, ti mangidrin jetaba. Amen. Kasjay. Okay. Sige, mabalin tayo diet nga road nga kunat. Okay. Nyamay, lagi duma nga blessing of our body. So, no barrenness. So, fruitful. Nyamay, health. Amen. Okay. So, atrasan tayo day 25 and 26. Basa. And He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you. Oh, kita nyo, katakti sakit. So nga, health is blessing. Tayo will bless you, kunanay. Bendisyon na dadalong mo. Pati tinapay mo. Kani katana ti sakit. Iso nga no nasalon at ka blessing di ay. Blessing of your body. Hallelujah. So, niya nakita yon nga blessing. Fruit of your body, anak, no barrenness, fruitful. Awanti lupas, kada tayo. And then, number 3, health. Health is blessing. And then, number 4, long life.
Pati di bagi, kanaya po Diyos ti long life. Psalm 91 verse 16. Diretso tayo dyan. Okay, with long life, okay, long life. Ijay chapter 90 verse 10, iti abutan kumati tao jay 70 to 80. Istay 120 the time ni Noah. So atras na diyo basit. Psalm 90 verse 10. Pasa. Oh, isugam na tatayan di fly away. I fly away. So makita yun dyan. No iti ag fly away kan. Ngam day ta nga rod, hanga kayan lata. Ti tao day ta. Nga abutan no hanga ni Lord ti mga i-preserve. Ura kasano kalaing ti sensya. Ti ngamin hanga kaya ti sensya, handa kaya nga mangitad ti life. Amen. Nakakita kayo nga kayan ti doktor. Sorsorin nyo kini Carla, no kaya da nga itad ti life. Oray artificial. Narigat ta maitad di ay. Oray sukatan, oray kabilan dati. Machine di pusom, ni Lord na ta mga i-preserve ken ka. No handa kay preserve ni Lord. Madadal ti andar na. Tirigat na di day, anong nga makarepair ti tao. Masapol mapangka dyan ang ikabil. Amen. Ti maka-preserve lang is God. Awang ko man natin, matmatay dita hospital. Agka-i-reward ang tupay tinaunat. Amen. Ngam, ibagbaga ka. Tama nga nung na, kontra ni pastora. No gamin makitam ni Hapo Diyos, ijay biyag mo nga isunan ti source, medyo makalamang kabasit. Hangad ajay ti amum. Naturod ka ngay. Uray, kung kuna ti panood mo, matayak samot tanan. Naturod. Uray bagadang, no, hangka di nga parang produktor, maunat kan. Uray kuna, dakat. Ado nang iba nga kanyak ti kasi nga. Kung kuna. Ngam naawan nga talat, pinatpati ka ka tayo, delikado ang arod. Narigatan di maunat. Kajak final pass ti mission. Kasi, kung dati ito, baga-baga kini Lord. No, the mission ko, biyagandak. Ngam no, awanan agad. And I will go home. Amen. Naturod ka. Kung nawan pinatpati, misuday, takrot ka. Nakita yun? 70 to 80. Pero, labsambay data. With long life, will I satisfy him? Masatisfy ka. Tapan panunutok nga ron. Kaso matin 900. Kaslano, kumamat bato ka, nalumutan ka nga talaga. Kaso mat kabayag mo to'y lubong. Ang katangang maumang ada 900. So may met nga urayan tayo dyan. 1,000 years ni Jesus. Tamay may mayat. Tano na, daytoy nga lubong sa kag 900. Sus, ado nga problema. Amen. Gasam ngay, 900. Maminimba inti ka siguro mga asawa dyan ata. Malaksig no, 900 mat ni asawam. So, awan mo lang, makasla ka mo lang malabuyan. Kanan di kan kanay. Okay, sa bagay no, na Apo Diyos, napintas kalata. Amen? Kasla nga ron, no kasekat ay unay mati kabayag mo.
Okay na. So, health and long life. Long life. Amen? Amen. So, manon day, fruitful, and the fruit of your body, nagiti anak, and health, long life, and then, nyabay, glorified body. Marapture. Mighty glorified body. Basahan tayo nga manuna di 1 Thessalonians 4. Po naganas mo ta nagitoy. Nga blessing tayo. Ito mo ti blessing ti bagi. Hallelujah. Kunayo mo't nga may dadanas ti bagi. Ano blessing na? Okay. 1 Thessalonians 4:14. Sige. For we believe that Jesus died and rose again. Even so, God will bring with him those who sleep in Jesus. Okay. Uray nung matay tayo dyan. Wano si bibiyag tayo. Sige, tuloy. Verse 15, dagaya si bibiyag. No natay, agungan lata. No rapture. Sige, verse 15. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not miss to see those who are asleep. Verse 16. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Okay, and tuloy. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the makut up. Amen. Amen. Ag-change tayo. Change si bagi tayo. Pantayo tayo 1 Corinthians 15. Rugi tayo verse 50. Now this I say, brethren, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Okay, so nga, makita yung flesh and blood. Ana nga inherit. Ana tawidan di kingdom of God. Okay, tuloy. Okay. An nga kayan, dadya bagi tayong group sa, an nga babalin, nga iawida na, ti saan puno immortality. So, kailangan nag-change. Sige. We shall not all sleep, but we shall all be changed. We shall all be changed. Amen. So, ag-change si bagi. Okay. Tuloy pa eh. In the twinkling of an eye, Oh, may isang akiram lang ti mata, ag-change kan. Sige. for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Oh, you see? Just twinkling of an eye. Kakirom ka lang, nag-change ka. Amen? Hanga mabaling nga, dahil flesh and blood, ti marapture. Glorified body, ti marapture. Dahil ipagbalbalinan mo, ti bagi tayo. So nga, ag-change, sakbay may pangato. Amen? Hallelujah. Kita nyo kadi, iti blessing the believer. Ngam kailangan, na-receive mo dyan spiritual blessing first. No one can cut spiritual blessing, hangaw may daytoy. Amen. Okay.
Ijay 1 John chapter 3 verse 2. Ti pagbalinana kasla ni Jesus. Okay. Basa. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. We shall be like Him. Tanyo? Sungagbalin tayo, ti bagi tayo kasi bagi na. Wow! Kita ti blessing ti body. Amen. Nga ti blessing ti bagi? House of God. Temple of God. House of God. 1 Corinthians, 3:16, 17, and chapter 6, verse 19. Amen. So now, nung nakita yung the blessing yung spiritual, iti pag-ayusan na iti body. Gusto nga mabindisyonan jay fruit of your body. Tagiti anak mo. And then, agbalin nga fruitful ti bagim. Agbalin nga healthy. Magkaroon ti long life. No nga sikad na naitadya. Nakaskin ni John. Nga John the Baptist. Okay? Amen? So, dagiti the blessing. Long life. Nyabay. Glorified body. O, maito. And then, house of the Holy Ghost. Kasa di blessing gamin. So, ang kanyak, berbiro ko kay Jai, spiritual blessing ko tapno makita, dagitoy nga physical blessing. Tono next, sarunok to ti material. So, ngumay kayon. Tay pakitak lagi di material, blessing tayo. Amen. Kano kasano nga work. Tado ti tao nga ron, ngumay mag-church, material and financial, iti kaaduan nga desire da gamin, nababangking da ngay. No spiritual, handa nga interesado, kasi ti kunada spiritual kat saan mumut nga makan. Handa nga mo nga di spiritual, iso ti mangikat, ijay curse, nga nakailunodan di tao. So nga kanya, tatapay nga biyag ko, trisado akti spiritual blessing ko. Agayos dito'y bagik. Kaya't ko gamin di maagasan eh. So kaya't ko makita di spiritual blessing ko. Tapno agayos ti healing. Agayos ti blessing ijay fruit of my body. Kadag iti ubing. Mighty long life. Nagbiagak nga righteous in Christ. Malaksig no da nang itadyaan ni Apo Diyos kanyak. Amen? Nga da duma. Pero sa una di, sigurado, change ka nga marapture. Wow! Agbalin nga kaske ni Jesus. Woohoo! That's our blessing. Physical blessing. So nga naragsakan, no dasalunat mo. Niya mo lang gunggunam nga kunani, Pastor Tony, no, siyak milyonaryo ak. Kuna nakatakatawa ti sayuti, kin talbos, ti sayuti kin kamuti idi. Tatain sublidak ni Apo Diyos. Isot taraon ko tata.
bawal ti doktor ti soft drinks, bawal ti taba, lechon. So nga ti mayat kano, talbos. Sa kaslawan gungunak nga baknang. Pwede sumot piman. Ano awan sa lunat, ang gungunam nga bumaknang. Tadi ka makaraman ti lechon. No kaya't mo natin maunat agad sige. Nakunadan. Kaan mo nga iwanan dyan health mo. Sabali nga teaching day how to maintain your health. Amen. Pero blessing tayo health. Pero dyan how to maintain ada connection mo dyan. Amen. So nga, hindi nagpaalat ti soft drinks ko. Sige, uminom kayo, numayat pa'y kada kayo. Tasyak bawal dayta. Ngamnuhan pa'y nga bawal, inuman nyo. Awon na, kunami pa ya. Ngam na jatin bagana, so nga, talbos ka no, sida. So, awang kong guna nga milyonaryo. So nga makita yo. So nga mayat ti salon at. Taure kagatang ka dyan lechon. Di at mayat ka biyag. Amen. Okay na. Awan nyo nga muna. Salutsud kayo karigi ni doktor. Amen. Tahang ko ang muna ay. Ti amok word of God. Amen. Apay nga talbos ka no ti mayat. Kung nga mo gamin ti vitamina na di. Amen. Pero ti may isa kararag ko tahang kungod nga mo. Lord, surulak man ti kanak. No jay kanak. Kaya ti bagik. Ngam no jay madina. Madiun na. So ano, kanak kat medyo kayat na agad. Mayat ito eh. Ngam no madinan, gusto Dito yung kasta ko na ata. Ang kumot nga mo, no, niya vitamina da. So nga may yung kararag. Sa ko sa lutsudon kinakala, apa yan niya ti vitamina na ito, yan niya ti maitod na ti bagi. So nga may taripolyo, broccoli, usto-usto gayam. Apa yung madina ito apa yung madina bagik. Wala ta kasta na ito medyo mailasin na. Amen. So, di na bang kami sa bela, nagkakadwami, napandamot piman, nagberbirok ti igat. Mo ti igat. Dati kiwot nga ko na tayo, jay, il ba di ay? Sa bali di paltat. Jay kiwot sa bali. Igat ti Ilocano na. Napanda piman nagbiro-birok. Pati karpa kasay. Mayat ti karpa, mayat ti kuha na di bagik. Pero jay igat madina. So nga, nas daw piman, kasla naupay da nga na isa sa kasagana. Tahanak nga nagsida. Kita nyo, tadi bagik tayan na diyan. So mayat nga kararag yumot. Oh Lord, di kayat na, iso ti kayat ko. No, di madiik. Amen. Tamakita yo kadi. Baka di madikpay, mayat ka na kayo. So, kita nyo, manipo din kararag ko dahil pati pasayan, nagsida ak mga maysa, duwa kasi lang. Awanon di sa nga pulo. Sa nga pulo ko, dadak ko lang kaslatangan ti dapan. Gasom di. Gumata ka ti may sa nga kilo, sa nga pulo nga pieces lang. Ay na para sa ano di? Sa mukanon namin. Kayang-kayak na di. Ngamidiing karakararag ko na gito'y. Biglang tinmamnay. Amen. Baka kunaan nyo nga talagamot nga violet tayo na gito'y makan.
Haan. So nga dagiti ako mati, adalan nyo karigay doktor nga, kunak manan, labsan ni Apo Diyos ti sensya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay. So nabindisyonan ba di Baguio? When ngam kailangan agayos from your spirit, ag-transfer your body. Kati bagi, into no, the blessing na, isura dyan umay di material because nagiti material ken financial para iti bagi. Di bagi tag-enjoy. Sa mo mausar kini Lord. Kasta. Umay kayo tayo surok. No next. Tumakdar tayo. So you are blessed. May atin no salunat ka. May atin no atidugti biyag mo. Okay, so let's pray in tongues. Ikararag tayo may reveal. Nagdi spiritual blessing tayo. Katagayos si Jabagi tayo. Harabahaya. Sansanayin yung gabi nagpipray in tongues. Na kayo nga nakareceive. Nagitihan pa yung nakareceive, desire. Nga magkaroon kayo na ito'y. Amen. Hallelujah. Because na ito'y nga klase iti pa nagkarkararag in the Spirit. Naglakang Almighty Revelation. May tune in the Spirit mo. Kaya ni Apo Diyos. Tanay Apo Diyos ti kasasaunang number 1. Hallelujah. Hundarabahayar. Indididikiyya robose. Indalabahaya robosaka dabahande. Indididikiyya. Urrobosok. Indarakanda dabahaya roboseki. Indukunda saka dabahande. Indalakaya. Undakunda siki dabahaye. Indikiya lobokonda roboseki. In the kaya robosaka, ayaraba, in the dikia, or roboso, in sike, yekalamoho yorobose, in the kaya robosonde de dikia, elabahaya roboseke, in the key, era robosaka labahaya, in the kia labahonde de dikia lahaya. Oh, yorobosaka. Enda kaya robo onde kaya rabahande de ki. Enda kaya robo saka naya. Ende kia lama haya robo se. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, reveal our blessing. Reveal this spiritual blessing by your grace. And our physical blessing, nga makita mi dagitoy, nga na-receive in Christ, dagitoy dagiti promises mo, dagitoy di blessing mo, dagitoy di kukwam in Christ. So we pray for revelation. We pray for manifestation. Oh, dawatan mi, kung may ka na kami di ba nagbisin first, the spiritual blessing. First, nga tarigagayan mi naging spiritual things. Ngahan nga mapukaw ka na kami. Nga babaan ka na ito yung spiritual blessing ag-flow in our physical bodies. Arabahaya robosekedi. Indedikiya labahaya ag-flow. It is fruit of our bodies. Dagiti anak ag-flow. Iti bagimi, agbalin nga fruitful. No barrenness. Ag-flow. Iti bagimi, the health. And long life. Onda rabahaya robose. Kanda ito'y nga bagimi, glorify. Yes. Agungar the glorified body. Ag-change. In just a twinkling of an eye. Yanda rabahaya roboseke. Oh, may be prepare ito nga bagi. Nga marapture. Because of our spiritual blessing. Agbalin akas kina Jesus. Yanda rabahaya roboseke. Oh, yes, amen.
So nga amin na ito makito-join. Amin na ito ngayon baon mo tirating a church. Ma-open dati revelation. Kada ito nga spiritual. Tapno mabalyo da. Nagito'y nga blessing da in Christ. Ket agflow amin. Agflow kat may ornos. Ti kasana nga agwork. Nagito'y di biyag may. So thank you Lord. Ti panangisimbam. Ti blessing me. Spirit, soul, and body, and physical, and material, financial blessing. In Jesus' name, amen. Palakpak kay ni Jesus. Thank you, Jesus.